Nyapa kak nututi? Iya. Apa? Apa? Yo, Mas Tabo baru sung-sung barang. Cukup. Iya, bakul apa? Pengkaca. Apa nih dagangan Mas Tabo? Pengkaca. Apa? Pengkaca. Laris gitu ku apa? Kecap. 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 Siapa sih yang ngencet? Ngencet apa? Tekiyo. Lah kunci tane terus kiyo. Sing ngencet siapa? Malim. Ini kantor sana. Kita kan. Senjaluk sing ngencet marem ta? Ini kantor. Kantor sana. Kaca akarat loro ki menge isine. Kunci tane apa jenenge? Tekiyo. Telkiyo. Jembatan enggak? Cukup. Iya, So. Alah, ngapusi gak sih? Stop kontaknya tinggi Mas Tapong, aku kipasan tapi stop kontaknya sitok renek kok.